kuxoxa emphakathini uzodlula uhamba ngaphi uzodlula ukuphi ke no se irang gore ge go batwa Jesu o twa o tsamaya mo kae mo setšhabeng o ka lehlakoreng lefeng. Bazalwane asilotshelwe eBhayibhelini ukuthi what was the reason of people searching uJesu all the time. Ha re ngolla mo Bibeleng gore goreng batho ba ne ba batla Jesu ka dinako tsotlhe. Kodwa sibona ukuthi imisebenzi yakhe emihle yayenza ukuthi abantu bamlandele. Ba se re se bona gore tiro tsa ga tsentle ke tsona tse ne etsa batho ba mo sale morao. Amen bazalwane. Amen. Ake ngiphinde ngisilo down lapha bazalwane. E ra boelle mo gape ba yena. Ukusolva kwakhe inkinga zabantu kwakwenza ukuthi abantu bamlandele. Go rarolla mathata a batho wa gae ke gone etsa gore batho ba mo sale morao. Uqaqela inkinga abantu kwakwenza ukuthi abe yinto abantu abayidingayo. Go rarollela batho mathata go no go etsa gore e be ntwe batho ba mmona a hlokagala. Noma umuntu obophena isandla Ba mo tlameile seatla. baxoxa njengoba umama Desho lapha kuthiwa ukhona umuntu osizayo. Ba bua ka magadimo le ba o teng ya thusang. Nebona bazalwane. Amen. Bese kuthi uma behlangene abanye ekhoneni ukuthi eyilambile namhlanje ukhona umuntu ophana izinkwa. Ba re ge ba dutse ba tshwere ke tlala ba le khoneng ba bolela gore re tshwere ke tlala ka ba re teng ya fanang ka maroto. Hallelujah. Amen. Manje ke sime lapho ke bazalwane. A re eme mo ba yena. Ukuthi ikhona yini into ekhulunywa umphakathi wasesosha ngathi Gore go na le se community ya social e buang ka sona ka rona. abathi hey sinenkinga yokuthi asilambile namhlanje batholakala lapha abantu abangasisiza. Ba re ka tsheno re na le bothata ba tlala ke bombamba ba ka re thusana ba bona kae. Bathi namhlanje siyagulelwa kukhona yini la singaya khona. Ba re ka tsheno re a lwalwa go na le mo re ka yang teng na. Sesizamile konke. Se re lekile tsohle. Sesihambile inyanga zonke. Re tsamaile dingaka kaofela. Sesihambile ibhedlela zonke. Re tsamaile maokelo ohle. Khona nendawo la singabalekela khona. Go na le mo re ka tshabela sebaka se re ka tshabelang go sona keng. Bafowethu ngiyamtshela. Bana beso ke a le bolella. Jesus. Kukhona ubaba womlungu okuthiwa uStekeni. Go na le ntate wa legolo twang ke Steken. Bazalwane when isiphiwo I watch one of ama documentaries akhe even namani mangena ku YouTube uzowabona. Go ntate o nana le neo e leng gore o ka bona di document tsa hae le o kena go YouTube tlo mmona. Mid 1960 mid 1960s early 70s. Mo dingwageng tsa ya bofelong gwa 1960 go ya go 70 eshumayela endaweni yase Grahamstown. a rera ko Grahamstown. Bazalwane, I've never seen such a thing. Ha ka ba bona ntwe kang eo. Lo baba eshumayela in an open space nebazalwane. Ntate o na rera mo sebakeng mo o bulegileng teng. Egcwalisiwe ngamandla kaNkulunkulu. A tlatsitswe ka matla a Modimo. Eshumayela phakathi kwamaZulu agqoka idwaba bazalwane. Ngaleso sikhathi bekusagqoka idwaba neinhloko bazalwane. A rera gare ga baZulu ba apere setso sa bona le mo ditlhogong ba rwele. Abantu begibela i-transport kwama-truck, uyabona ama-truck. Batho ba tsamaya ka di-trucka e le Ama-truck aney'ngodo. tse di nang le dikota Emakhaya. ko mahaehaeng. Babuthana abantu betshelana ukuthi kukhona umuntu othandazayo. Ba kgoboketsana batho ba bolelana gore go na le motho ya rapelang. Uthi omunye umzwe bazalwane ake ngithi uyayibona Baena e re a bue ka tsela e. ey'nsukwini zethu bazalwane sekukhona ukuthi ithina esihuba abantu ngoJesu then abantu bafuna ukuthi uJesu ngaphi. Mo dinakong tsa rona mo ba re bolelang batho ka Jesu batho ba santsane ba batla mo Jesu a leng teng. UJesu simbambile ekithi egcwalisiwe kithi. Ha Jesu re mo tshwere a le go rona a tlatsitswe go rona. Le ndawo ingagcwala bazalwane abantu bahlale lapha yana. Tulo e ka tlala batho ba dule le molao. When izulu liyana noma liyashisa. Pula ena kampo go fisa. Size sibe nesihe ukuthi asinaso isihenqo sokuvimba imvula. Re be re
xikombelo ku twa ku va u ri a singenza rivele njani masiku siyekhulume nontsongo mhlawumbe lethi itende ngokushesha